Tá tú a géisioach leis na Gaelgals Raidió Rí-Rá. Steve a háirithe agus fáilte arás chuig pudcréile na Gaelgals. Lomsa clíanana na gofig agus tá Aoife lom agus cumála sin tá fear speisialta linn chuma Katie Whelan tá mar chara lách den na Gaelgals. Gals consáisih Katie fáilte rót ar an pudcréile. Gur míle mágat agus gur míle mágaí as an deis a thuirstom faoihearra. Níl me deach gábhlíonn ar an bhód, okay? Níl tú sure look like. Yeah, I know. Agus like David's busy, alright. So Bíon. Sure look, commission, you know, fad she is an to-do list and sin. So take him cad é an size an hierarchy atá. Yeah. Níl an freshen does it jack a few Jesh Horstein hain, you know. I mean like tá ochtar aganine agus bhíar an tú áirta stacha go nóid dearnach le tafaí a bhreistá, so enjoy sé sin gacrod faoi chéco agrathe ní agrathe is táid agus muid ag tafad thar, I don't know, was it like fithe tír ar down faoi láthair ní lei gom. But yeah, so stocha an téimiid an chat an seo agus stocha téim arúnach cos tis gom ghfuil spéis war agus téim seo Katie ná airchas agus crazy meabhairshláinte. Go háir agus muid ag dréadam, well, Thomas a gheimhridh inis agus tá sé friggin ghruama, tá sé gairí níos dorcha agus tá sé gairí níos tseachra. Stocha like airthort detain agus stocha yeah, just a bit airlach ar meabhairshláinte agus go háirthe ríist like leis an aimsir agus an dorcha agus stuff mar sin, so I know ghfuil tú dhéanamh PhD faoi láthair agus obviously bíonn tú a géirí stocha le leis an beidir an lághhisnach beidir bhna lei sin sin ceart go marrá. So níos go bhfuil aon rudaí is tócha ar le an dhéanaan sibh sa gheimhridh, nó aon rud ar le cinn tú aon Katie. I suppose an rud is an céadú domsa ná just a bheith ardalach agus a bheith, you know, an tuiscin sin a bheith agan don hain go míon do ganin lochlach sna míonaí seo agus go míon sais an cléine sin agam a bheith imníoch nó, you know, a bheith drugalach airí ar maidin ar réú, so just caihí mé a bheith sais an garage sus na rudí sin, so na leihindí sin a míon, you know, airíonn tú ar maidin agus fechan tú machchaní agus fechan tú an bháiseach na dé rud caihí me se bheith ionta háideach agus rálam hain. An bhfuil me rilí gurí fannach sa leba, nó an é nachhfuil me gurí in an airí. So sin an dá sais ceist a chum ar hain gach maidin agus fiú go se chofuór agus go bhfuil se chodorcha agus gahad caihí me se go amach. Fiú más ar fa fihe nóméid ní denóméid ar leid, just kind of go amach agus a bheitfuoin ar bhaile nó bharháinte hain. So sin I suppose an dá rud is táchtaí dhéanam agus an sin aon rud te muide sin, it's just struchtúr agus plán a bheith agam héamh na hybride gan an nómarcha dhéanamh tá se an éascan ar chuú an PhD nó stadia ar chéime just átaime, you know, an se os cóna telefíe asir denna cúpla riamh fós nó, you know, but cai tú na torrentí sin a bheith agat just a while at hain. So I mean, to miss a careful being so hope she right ama I'd say Neil I'm really in lecklesh le achbreid bleeding is revision vi ma Kyle to go hillis go homeland agus chuidig an fan day no sinny enough like siochtti sin anú, so yeah, just slice a bit onmerlum hain a bit achli agus an ober a lagan amach, you know, called lahan agus go cover of the stage am sin pain go féidir really. Yeah, cínta. Agus tá sé similar like obviously ba rud óhar an fandom agus like big glór rud droch rudí gur hána goachchas like ar de salarian tú le daoine tagann siad amach le rá ó actually chuidig sé lom XYZ anmh nó, you know, gohair leis na teorann sin chrothúd a tain aber mas rudig gur hosa tú go an máliad an chéadúir, you know, an teorann sin a bheith ann idir okay caithimé an riomh glúna ag leirtris cúg mar má anna méir be gobar fan hí, so sin is tócha ceantas na dearadí gur hána amachchas an band is tócha. Aoife céirt faoid bhfuil éon like rud gnéanaan tú. Ní hé like agus gcónaí like to make sure astra faoi láthair faoi like silly little mental health walks agus ní caithí tú like rudí mar sin iad nó like a bheith dul amach like ag siúil like ceara ó an ag an lé, but like bhfuil éon ruidir le gnéanaan tú go háirithe áhar sa gheimhridh nó an tam seo den blion
gomíonn tú is dócha ardach an meabhairshláinte nó géirí dul amach nó géirí dul an nech leis an kind of an dorcha sin nó an ghruama sin sé sin focail ceart. Yeah, I suppose like an leathnach céanlas bhí Katie Whelan like so it's munscoil mé so tá ag obair is scoil ach déanam ma íhil chun bheith críoithe sa scoil ag labhraíonn chathair agus cabbé obatá déanta tá sé déanta agus nu mé ag géirí like rudaí a thug bhála lamsa nó John like na cúpla ar hort arás bhála chun like iad ceartú agus méid brenn an Netflix mar an sin just tá obair a feach na híthe so sin rud fam an Gina am hain frí láthir dhéanamh just stad an obair ag deire an láithre mar sin labhraíonn chathair in our Scolarenos agus freisin tá me géirí like rudaí beaga dhéanamh na seachtainna freisin so dulmachí goir like duine hamháin nó beidir ag dulmach ar siúlótí hamháin nó chumar chuig an show le Kearney Havey is smach alianta beidir caiicí hinna inis just kind of rudaí beaga mar sin chun an seachtainna breisiú sús mar níl tú géirí bheith ag gcónaí ag like just looking forward and deir seachtainna an táim fád like is bralam rudí dhéana sa trónaí written na seachtainna freisin mar like is lá jazz iad sin na léithna sin freisin so just rudí beaga mar sin I suppose. Yeah, níl gom fibh se fáim se like an tapse blina gomíonn tú beidir níos mó an saoire. Do you know like saoire being like an aimsir like go hall and being gachtada in humor ach tam se blina probably níos táhachtí dul amach agus like bula le daoine agus you know an tam sin a chrothú gohair mar luúin if written shot like níos swinging riomh with na shot na hiile mar sto get tam im choní faoin tú so caiim gan tasla dhéanamh agus just ní bhíon féinarm a written shot ach you know like tá si like tan cóúidir sin níos táhachttaí agus sin fá níos go mar chuúla sib seo but like you know gur míon daoine léir for like méid sáilte nóla right agus daoine léir like nío hin tháinig mé tweet le what's his face Rory Stories and she wrote Jesus like I do like you know like on vasva agad na hairnig mar like nío hin bhír mar léir faoi geir céim costas marachtála agus you know le billy is agus an agus an nóla glynn like just the sáilting achát agus like it's come as talk we like na billy electricus you know like tá an foiineh sin nó an I don't know like it's okay sin fág mín an nóla like it's okay what's the word maltach doghine mar it's okay guspragan sé kind of I don't know rudaí an le bheith tú leis you know so yeah. I'm sure Caihí me se bheith choramach dó agus bhíam ardalach bhí seo go háirthe like tá mis ag obair ag an tríú le bheith so bíam muidna an gnáth an trá an blian leis an blion acha dú leríomhnú agus scrúda ag teachtaníos in UCD déanam muidna na scrúdathe trú ribhaimsin an óig ribhaimsin an óig so bíon se rilí gnáth agus bíon glóir le déanamh agus an sin like bíam se agus gátha ag teachtamach an bandé ní bháilm díol tú le rud a bit you know má déir den ag an leat ó búlaisteach you know rachmad if I deoch na go absolutely you know bíon fun na go ní gáil caihí me se bheith choramach because má héim amach bíon amhuit do you know the way like yeah agus an sin ní like is bralam sa you know cúpla deoch a bheith agam ní ólam really mór an ach ní réití an shalom really like is féidir an beidir ihanú roí in a bhnaine seachtain anú you know beidir ihe scan an agus rud a bit you know rud amháin eile ach ní féidir lom go mar a bhí you know nar bhí me óg agus se an bailach a dagan se orm an lá na dhéana fáim de fear ní hé fiú gomíon tí nó gomíon pot you know tosíon an imní sin ag fás an Jesus an fiú e seo you know so nuair tá mis teachta dro silly season kind of a chomach faoi Cadiad na silly seasons is few you know frastalarhu but tá se an éca just you know glacha le gachrod a caiimi se bheith cuamach ma hain mar isáis an diggin sib an term like be extroverted introvert like is bralam sa bheith le daoine agus a bheith an mó agus bheith socialta ach bí an armsa sais like an caiinre sinna a luchtú inis ríist freisin so bí an spá sin when le bheith lum hain agus just like Jesus, you know, like bris a hogal agus an sin ma Raidió Rí-Rá. So sin tíhile de nachram ag Sólás go mech me, you know, go gahi me bheith cuamach nuair a bhíam ag archdal begonín
ísisiil ó heh bríide a chuir an tíhile nuair tú like, oh yeah, absolutely, raach like sin go bhfuil airt a bheith cócóirmach céine ar an díobh sin de, you know, so look, tá mise like fós cheap me gra gachar the rolas ag an tíhharháin a bhí me like go absolutely not má fós a fólam inis agus tású am go a fólam go do. It's just an absolute shit show. But sin go bhfuil muid an a bheith fós ag fálam frí nó dí seo, like ní hé gohfuil the young Jane Jebna hat agus tú like fé hain fé dogs rá like, oh well, seo me saoil seo an meabhairshláinte tamsa, seo na swinch tamsa, like ní me can riomh, like it's mahan rud ag go muid like I lór ar féidí agus fós ag fálam fún hain, I think. Yeah, fásan le intin leat, you know, nor tata sé golaníis agus sílam gur mahan rud é go bhfuil na dúchláin seo roit agus go bhfuil tú ceiste am muime sin an agus seo mar cíann sin go bhfuil tú ban trí las rudí nua, nu go bhfuil, you know, as an comfort zone sin go sé á leathnú amach agat. So fiú nach bhfuil se compórdach ag gnáam tú rá letain leis tá nervhí seo fao seo ar, you know, tá a grúpa nua daoine ní ma cínta faoi ach tá tú rá letain nó. Is mahan rud se mar cíann se go bhfuil rud ag nua á dhéanamh agat agus nuair bhí me se ri extrachad le mo bhearháinte sin an rud a hála dom san ná dairí mo rahan an dug. You know, ní ra mór an daoine an ní ra fi me se an ri letan am ach bhí se mo cheomar nó mo haach nó rud a cíns me sin. So nuair tá do ran a goscail suas uanta bíonn se sin agla chuann se agla arm ach is fiú ag deir an lei mar, you know, tá espris nó taithí nua ar an tíhile dó sin a caithí tú a bheith really croga, I think le tuairtú sin in ammaní mar bíonn se dachar. Cínta agus like sin rud le tú leirtan sin faoi like do an a bheith go beag sin, you know, agus tú ag strachad like sin rud gur bhag mise sa tréimh se sin gur ha ra mar teachtamach as an dín glasáil ach ní raibh gach rud is in like fós fi srínta éagsúil an fi ó heh like na vaccine passes no cabérad no you know stuff vi fós cúpla strín I bhaim agus an sin vi déine géirí dulach like vi ancha déine géirí vet like okay like tá pandem hart like tá great na sin like ní gá bheith borthe faoi a heile, you know, recommend amach like, you know, care or na shot no cabérad agus an sin vi like Danielle and about like okay like no ní really raig le dulach rug mis grave me salar sin is in like vi me géirí dulach agus, you know, vi me géirí piece of spree of it agus piece of crack ach ag an céine like ní raibh me raig is an óhéh dun taobh sosialte de ó heh a bheith ag léir leis an méid an dín if you ignorachtas cúpla shot an hin vi me absolutely like just blown away leis méid an dín greibh aithna agan arthú in é náúrá agus bíon si chuil of líon, but bhí sé difriúil am lína sin like nachhacha tú anna chuid daoine ó fehannídig na rí sé má le clia agus an sin just gotáin bhí an méid seo daoine ar bheith an go arthú in é seomrán agus bhí tú like bhthú tú greibh breúir a bheith ag léir le chuile ganna nachhacha tú. But then just ní raibh sin hain, bhí sé dóhéanta agus bhí tú géirí an dul timp le a chaide agus, you know, is óga soltamann das ag an naim céine agus sin rud beidir go maithíam cumála sin agus mé géirí, you know, like nuair nach fecin daoine agus sin nuair bhí má le clia chur an breúir am hain gachtainna eáil nó bíam sé géirí rudí ahrú timppel an gur féilm frasaléir XYZ imimecht ag an deir seachtainna seo agus an sin bhíam sé like Jesus like má landmark le seo be mé má le clia nó chun de lú ceir deir seachtainna sa bhí agus an sin ní bhéh mé ag géirí just, you know, átógáil go rééis so bhíarm sa like not even like Veerms just like keep a group as ágal just because I was like new realistic kind of dull like a shot I was like my anam's a group of befener you know an lá sin dul ag an nóméid dearnach agus an brú sin a chum héin aríis so sin rud aríis le tam fós dul a dahir chomá agus as in like just gohfuil ma héile an seo anis agus like obviously taking daoine gohfuil choinneáil man seo anis but fós tá cúpla an ain agus bíon like oh like sure like bitú sáil ar anos and I'm like not really like, you know, I'm kind of agree vet on short níos minic ag an deir seachtainní agus but aríis tá taobh eile sin obviously tá si brona go arm sa caiint amachar like rudí gurháil an frastar hí put ní féidir gachar dhéana really agus is féin cuara me sin freisin dú rudí, you know, agus na teorann sin a bheith agat agus a rá
mar tá sé ionintach bhrálam donach sin níos inhacha just a rála daoine, bhrálam doláin ach níl funarm. Gan a bheith ar rá tá rud ag an eile arsúlagam or tá an ebre. Mar bíon orintí an agus just bíon grisio agus níl ein aib agad leis an gordas nó níl siad a chuteachart nó just orintí just bíon funar fannach smáile agus sosahacha agus I think nether fuúse ach mohíim se a réin nó scóil mise like as clacht agus sosiálta agus luútas an sin cléine like leis an arachtas cúpla seachtain ó hin like bhí mis hí an time agin oh my god hí se haarcían ach ina dhí agus misig tomántahil is me tomántahil am héin agus ceapna dosach gur drochród a bheitán a chu an tí eile bhí me rá ní leon rud fáci le bhám like ní leon cóla an a mí rud a bit so bhí me just i mohí ar bhheachháil is a gúnas bhí teáil mar chu cho as is mise an duine is massa le like small chat and networking agus rudí mar sin so nar bhí mise like sin an anáis an sampla is mó atá a bhí agam óríochniú nó ó mhéliú an funding go an lín sin daoine sa siomra agus go mise rá oh Jesus níach ar a chumpót an seo ach agus freisin caiimmuid a bheith ardalach faoi like ar fá ráh líon bhí an teachtarcht sin á gur amach like home is safe ná téach é náit so téinte sin is teach fiúmar a bhfuil tú sa géisteach leis leis na dahanní buí ar an orlór agus spás agus gávéidir fanan sin that so tá muid sa géirí an notion a bhrise so ceapan go gaim was just a bheith I don't know tuiscinach doin hain chomáile daoine eilegus rá mar bhfuil fanart go like follow bill ní chilinn sin gohfuil tú antisocial nó gohfuil tú zero crack nó like mar orintanta bíon daoine rá like ce fánach go tú teach sin siúla eile siúla ní gá go nach féin siúla Braválum do make like thank you but I respectfully decline mar fragra like in ghlacha ag ghád níos mar rudí. Do you know it's like do you know cé bheith pastáil? Well is their Instagram they're heolan duna aigen like reaction to the scale. Oh yeah. It's féidir le to just like yeah actually you know what it's bralam go bhfuil likes sna teachtarachtaí ar Instagram níos in ghlacha ná mar bhfuil siad ar aon like ar aon chorus like teachtarachtaí eile. Do you know like ar Snapchat like do you know like on passive aggressive ordo like tá sin tá bín na méid like in pay shit it's like well sin can you like drug basic whereas their Instagram like it's calm as chuck it's just like okay chinné caprid rot any comment it's like oh yeah like rálam donach an like sin agin severe like níl ein rud carlum níl rud a bit chuseachar just like love you but just leave him on but no dan ceart like orinthe just bíon tú thuirseach nó bíon just so sweats no like tá sé jacker fresh and like over fat na seachtaine and then dolamach gach de seachtaine chun as gober chun asach like just tá frisin wein like in istorinos I know like beam shit brandware gloomy agus I mean sin an rodella like tá an chuma who go bhfuil si tar a compor do agus mis brandware agus Jesus like ce chuig go si an an sin mar ráir chuig caiinte nó córa agus mis just spíon a carte mar sin just san duine atá anm ach ar an dí bheile ní ecin tú na daine sin nach mín siad am nó beidir nach chu siidir gompór agus iad san nóid ebre tá láidirchtaí agsúla ag gatainine agus sílam just is aonintach an rud é go níis le like tá sin sin an bhirt agé se agus ní se an I mean Katie like cosáin san nuig agus cotáin ar bhroch nílam co an sin ach like nuair imíonn tú aníis duine tú dearmad an okay so ní duine mór socialta níl se choéisca ar bheith sport tú nó XYZ dhéanamh ach tá láidirchtaí eile agam agus sílam just chuann tú go leir foiinne bh mú a géirí bheith rud é gin ar bin nach tú haine tá an like a géirí ligans ar tain go tú Harbh social or fanní me in hí go dtí ceir chuir go mar nach sin is I gist. Tá sé gan nó ar mar mé leir fú le fon tam bliin agus an sin bín daine bhád níos ardalí ar
okay, aber like dulamach archaeology. Ar nó sa bhí mar sa fandéim, do gur bhí daoine dhéirí do dulamach gach lá agus do beidir like an fón cheachan tar fa cúpla orc like tá like níos mo daoine níos ardéir sin tam sin bblion, but gcóí like mohíim se go bhfuil me I géirí like ligand arm gnéan hí mé ruí nachníon mé riomh, do know like oh like seachas bheith ar mar phone like léhí mé like 3 leire like in aid na híthe no, do know like tá chun like marathon a rithe again like míasa no, do know like an rud sin no like do you know what I mean like do you know yoga like tá chun like airí sé clog agus like yoga inna, but like ní hiad sin agus like sin rudí is cotín de beidir go garfar like chun cín, do know má bhíonn tú glóirg beidir like body it's like do know kind of the what's the word like you know like health and well-being, you know like kind of an earnall sin gurbí sin like na rudí beaga sin go garfar chun cín, but like ní bhéh mis mar ceantas na daoine sin riamh agus like tá méid fáil like tuiscin níos fearr ar sin, you know is in mé like gur bhlam sa actually is maitham a bheith ar an riomh weirdly like is in mar chuid to kind of like not self-care but is in like just like ag gen rudí, you know like must really come in sé like leis an podcréile no taide no just like you know just you know bheith bratní ar TikTok like TikTok Love TikTok. No, honestly, yeah, tá eist chun etal. Live feed. Modern mór chun an text an all ó farin for. Dul go TikTok agus TikTok. Can't knock TikTok. No. But yeah, that you kind of knows like I think we'll say, do you know, I don't know if you like the clock does like current cracking or a mission like I just like how much bra limo like €15 SPF like it's grand like it's come like just ní Haitian kind of an sale dumsa like level fear not August do you know like tá bally eggs you like got in a kind of dull and neck sin no really a dhéanamh like a earrings do hain agus sin rud tá fel ma no tá á eilm agamsa is do go cumá sin like galánach Cad é dóáis clachtas féin chom I fan man se le makeup wipes. I just whole mission is I can just see it like the rudaí like brewing and chin. Just the chohéach lads just na héistóí atá na mílte éistóí tá géistecht bhí muid bhí an tro agin Rainar seomra ag goachtas na gaige agus bhí dúra linn an daríe freisin nach agus an cédíe so níach an tro agin an a chédíe agus hánig me héin agus Clíodhna arás an seomra go gáí níos luche ná Aoife agus hánig Aoife arás ag timp cuaig. I think Lou galore, you know. I think we mar héistal colla ag do and then honey Aoife shag go haar. Honey Aoife shag agus bhí duine ag an léhí agus bhí cappa bhí mis agus clína cappa okay seo now is cuiomh a bhí an é cuiomh yes cuiomh agus sa hánig cara agus hánig sí seach blame an bhir agus seach leba agus bhí rá áché bra you know siad go le chola and then Diary fas a leba agus bhí si trasna chun cúpla makeup wipes all agus bhfuil said like dámach mis ná should I just be like leib seach leba ná déin rud a bit but no bhí me just in on like Cuiva oh god bhí se cho ghruama Bhí sin níos granar an má be gan ná mar bhí sé ag an buinte sin. An run up vi sé géirí bet like really jazz canálta díomh agus like bet co-cún agus fé mé an so vi like oh like does change fé iad go má on is not much tornach but it was the I can't do need plastic opposite but yeah just an turn shoe was agus an sin bhí mála or no not mála bhí bud éis go wet agus bhí siad goléir steach sa like sa rud flashstoch sin so will said nar bhogan to a change like that is like Aoife we should probably just carry to go in like a raw logo in our view shot and it's just like just go exchange very ghruama like you know like you're talking like kind of like lad the call this got like malarian too no more like more half to sue us like go made to the game shot it's like godoga sé just an ama dorcha call but yeah like if I can cheer we should probably carry to go in just a raw that was that like Aoife just like go call no just prostic no and boy the running I just thought bhí trú agam bit Aoife do mar bhfuil is nar bhíonn sú like tá sé cosúla nar bhíonn sú an scrúdú agus bíonar casacht
you're like Yeah. agus an sin tá artha dhéanamh ríist agus níl tú géirí dhéanamh so like ní trú agan bit bu fi se cho ghruama agus an sin athraíonn mar anam Aoife goodie makeup. Anybody want a makeup wipe? So the group chat. So an lenin is féin chom de an á. Yes. Just an An dhéanann tú like an dogan tú airad a do chuid crackan ó héamh like an é sin cuidsta de chhlaachtas de an ná nó just nar bhíonn tú intaúiseach de an rátas. Ní tá géirí a bheith ag gaiirí níos fearr ag tuairt airad mar crackan tá mar níl crackan intaá amsa, but orintha like datá sé ná chun dul mo chola am like ná fuck it like tá dul mo chola, but tá ag irí ag gaiirí níos fearr ar siad like tá na budgéil recommended at Roshan Joanne on Amsa, you know, it's like or once a shaft and I'm like, oh yeah, no, by Shani's fire connection actually cur Emma Kraken shakas about a brand new air agus make follow the nab but yeah, no, I suppose and Tommy that explain of Tommy eerie is fresh and like lower needs more lower a live of like tongue cat like Potter gra like oh níl me chun dá mar phone to tá mé géirí an méid sin leabhar a léomh ach tá like cúpla leabhar war mé don nolog an nolog scaite agus tá si dá létá gom sús go dtí seo so I suppose tá armsa a bheith níos fearr chun like féin chum agus rudí a chleachta. Tá meach mé se chun sesiún féin chumí ana bhanis dénne mé beidir mar luúin sin go beidir os teachtain ag bor ga caiiciis dénam da a chur mo chud grúige dénam mosáis an féin form crackan agus chum Will and Grace ar siú rud a kins like you know ceantas na chlórachaí sin like friends na rud a kins nach an earth smuoine faoi agus chum agus tógam mo chu dama beidir go dog se gáil nó tríúach like an rud a loga dhéanamh but ghlacha mo chu dama mar domsa ní like luútas an sin a bheith ag léamh ní thugan léthireacht an suúbhnas céine dom mar bí an arm bheith ag léamh don obair agus don PhD you know so má bhí an arm so rud ag an a léamh de an ábí me ghlacha nótaí ar rud a cíní a highlight ar rud a cíns mar sin so tá like droch nasc crutha i mo intin idir léamh agus suúbhnas like ní honan an dárad like I can't compute so but sílam gur sin an rud is mú a dóla mise ó héamh like airachas agus narhaint denna tá gachtainna difriúil agus is onan you know sesiún léthireachta agus siar an tolag do ghuiine gan eile you know it's cum cibé rud a eibreens bite agus like cosú le clean le like your serious mental health walks like má eibreens sin bit you know leaner like Jack is near Irish dumber margin because for me fluk bacha gur agus med air call out video on John Aaron but Pléann chuidig se sin le móbhar bharcháinte mar bhí agus chuir sé ghruama má ag so go má hagad oh yeah falterrós yeah but like a few sin like what me really smog in the year because I was like oh who makes shields so do you know like Nadini agus she ma go rest of wash after rig mission agus like bumisha didn't distant mission in the pandemic but you're like oh like more him fire agus like me has but like Shinrad Kamala like active to nature like needing really yuri an of Reeve but just current brewer pain in the end and then like more him fire I'm just like oh do you know like near how Dini Mock be like oh do you know moving to extrapolate the marathon just like oh go Shulo to know like 5 coffee with the car and you're just like no ni Haitian bag like carrot like done like that but then you're into it you're like like actually diary shake it's just really annoying do you know fragra omlan na ceiste é oh yeah yeah chuidín se yeah agus like tá mise im bháil de fud dornálíochta spúla mé ní bhíonn se éasca ach ní bhíonn áféile arm riamh tar sé dhéanamh gus caiú tú hain a chur an agus tú sa chuir leis agus an sin you know tá sé dinta agus bé tú wat is ach chuidín se ach ní hé omláin an fragra agus is fúil am nuir ar an daine sin le oh sure just you know go for a run or you know no you know tá release moon and ach chuidín se yeah like rud again am hain agus like hatan a chócrocht lom nó bachá lom like a riamh ach sílam le Janie gona like
gona mise bhí déanamh like banana bread le linn na pandémic sú le gatain eile agus fós déanam mé agus tá sé tá sé an jazz like ointe is málam just like cuimna siúir an tam sin agus just like déanam mé banana bread na rudaí an mar sin Ca mé adbal níarú a riomh cean just na like na coffees Japan shit going to like a co-vasca it was like listen blended like coffee Níarna mé ceannach shoots agus I don't think gin more intonation na heile but yeah cócrat sorry go leis but like obviously bratnítar sin mar rud like it's like chore tá ann agus like going to be like not ag going to put like being spoke as my calling because like ní she more in cócrat but then being to grow but like like offrálam gan an dinner dhéanamh but then like just is fearlam sa é dhéanamh I don't just tugann sé like tu go má is dócha rís kind of rud kind of céim agus tosnú le cóábhar agus sin like é dhéanamh agus sin tuchtú mach le like béle jazz nó béle not so jazz ointe bra ar céir atáin but yeah sin rud is dócha tá mé sé gáir like rís an tam blin like it's so good like really like sláintúlin like comfort foods and stuff machine like really like stew like sprálam stew like together mata sé like really ghruama las way agus tú leiste like cuisteanna yeah bín go hálan no like I don't yeah really mar sin Ní féidir cadal a háú agus ní fluisi me droch focail i cadal riamh is sé cadal an rud isá na bhí an aimsirú fásach is brala mé ach sílam an smíh sa de like fiú an rud canna cine le like bheith cnitáil nor bhíon de intinsáis ag ritímpel agus ruther agus nuair nachhol tú anáis na smuintí tá an just everybody just sit down like stop But má tá tú ag crothú rud éigen Tá tú an ag a hús bíon na cóábhar agus 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 an sin deire bíon cácha agus nó bíon béile nó níos éigen agus mar an ggéine le cnitáil tá tú an actually rud ag an eáil. So sílam go sin an smuoineh tú péirde ná ggóil tú an ag deire tréimh se áthe ggóil tú an actually an obair sin na eáil. Agus sin an rud a bhí a bhí dechar doms agus mis am an PhD ná gomíon an méid sin smuoineh agam agus smuointí seo agus ráte agus gachard ach an rud a chuidí an lomsan ná líon na bhocail eáil ag bun an scáán tú an dulchan cín sin na eáil. So sílam gur sin an smuoineh céine tipéir de bheith ag cócroch. Agus fiú like is brala mo chócahar a bheith ag gariadócht smuoineh céine a mór a ríis faoin air tá si an méid ebre atá leaghiach a eáil nuirtá sé dénta so a ríist cibérod a chuidí na chofad is nachhfuil tú de bhirtú héin ó gurtúin eile má chuidí seile de bharháinte a bhé leat like sin an rud sáí agus I mean bhí mise i gcónaí ag chudaíine eile ro an hain agus a géirí níonanta daine eile a hásamh. Not anymore. Thank you, but I respectfully decline. Exactly. Like you. No, bhí mé chun rá like dus an nó sin leis an cócroch nó an bacáil nó fiú like the humor a glána no like an cistúna glána nó clé but like Jonatá like praseán agus an sin tá sé glánta nó dénta nó chuirta like irrasan an áit cartas chuirn sé kinda sort sivness soonness if you on them like don't come at peace with it initially like few just like task biogan sin like hahan checklists go morning no like to do no to list you love a good to list yes it's like yes Tommy into like favorite agenda go like you know like my budget is galina it's like yes take sin Sin the dhéanamh leighantí dachram like glán scoop the fiachla. Cúrig de chuid tick. Well is sad sílam gnear na Pauline tweet fi seo. Well is sad like pigin tú go míon tú extrachult le de bharháint má bhíon caihirir de heomra leis an éadach go léir agus an sin láháin bíon tú like na chuna sin isátalach agus pigin tú an sin ggóil tú sais hair an ach tá sé có mátá do spás mór himpelart ina freiseach níl well na héin ar aos níl má intin an obair tá sé just an numcha ar siúil tá sé nós like go bhfuil tabs ar oscailte má intin ar bhíon an áit so is muoineh má sin agus is puint má just the áit the ifig the yesk a chuir le chéad nua.
a bhaisiú fiú like níl is ag mu ná sin eáil tá just sáil se beaga agam tiir mar yes mar just chun mé héna bhela chuige ri níos mna inar deile like I know it's like salt na nullag. Like níl an ghrian agan no rudaí eile tastal tá anna dithe tastal wen so yeah má tá mis se chun bhseach like bailile clíag just brandú ar sáilte sin dhéanamh mar just like féin over agus stána ar an cóthe nó chuna ditir strad grafton just like yeah okay yeah tick ta yeah actually like agus tá tithe an freisin like well is na tithe a dhéanaan like léirú iontoch ach déanaan siad ar son carthanachta éigené is bra lumsa agus na mochol cahar Andrew is bra lumsa go ag tmáint timp like just literally sin just a brown word yeah cupán tééis a go rud éigen éagsúil mar you know Harveh siimplí mar sin it's just a go like it's bra am an tam sin den blian ach sílam gomíon brú an orintí you know tá sé ar nós a bheith golamach ihe cin bliana úla me golamach ihe cin bliana mar bíon sais an expectation sin an agus sílam bhil se an éasca ag an am se den bliana bheith you know be an nola go hínta agus be gachfu thar bheith nolagúil agus festive agus ach ní gád it rudí móra a dhéanamh le soltahaint as you know but like sin an fá gomín meanar níos ghruama ná éonhí eile mar like ní léon rud agat le bheith ag tnú leis you know it's like well or like I don't am lína bé an lás ar mu gan lá a bríd so beidir like sesiún fé a bríd an Nordic mission but yeah like I know like Jenna Gil like Lumiana cause like tatu teish like agad ar fadachah like dun na logos and sin bíon an tseachtain breise sin nuair nach níag forthú so like tá sé ghruama ar glóir bailí but I think an rud is mó ná go bhfuil an build up den nóla agus like glóir rud éagsúla ag Thailand mí saona mí nóla agus nuair hagan mí anar like been like sto really níos de brí mí anar agus scóir like nuair hosní like na rún aflína you know go mí daine i rí gurí like fiascur ar chu hain seachas arhuirtó hain you know sin like rud as reach is kind of rud atá díalta ag an arnáil stáintgus beidir doing what point actually really glistening swim free we've there's two like chun fiascur her thing seachas ara like it going touch like oh like caithí tú machchan na Islands no caithí tú like you know the mil game na hurtsteach ach níl an kind of nosty fear Joe Rocha really like chuir go méid sé sin ar bháthas ara a thuirt the chain ach níl an béime ar an taobh sin an anger. But she knows I think Monday knows near the end of like dry January it's not really your nose well probably like that's probably I think children tension is like it's like Latin the year our heart hain because me stuck a try maku I mean and all look no but I think on Rud Arish it's kind of grafé lower rug in yarn she with school she you know treéis fes chu her hen tish nach si a goal ar fa misa yeah I don't know I'm sorry ach bíon joch a tastal in Miana sorry to bre mí anar like cai mé jo haar ein vi elle being you know like an rud can céine má tá tú i géiri sin dhéanamh agus i géiri an fuiisih sin a horspéidir de the forest you know taréis am sin an noleg ach an tí eile má tá tú i géirí lenin agus cúpla jocha bheith agus ní léon aible sin you know like ní gá éit de gach agus I mean mis im bháil de gym so fecin mis gach anaré tagan na daoine seo steach siad réiti bí an gachod nua ceanathe acu agus caiilann siad sim an sin éis you know seachtainú caiici agus an cis ná go bhfuil siad a géirí é dhéanamh ar wathe le spric áirithe seachas like a lifestyle change a chuir bhaim so like sinné má tá tú géirí dry January dhéanamh absolutely ach má tá tú a géirí é dhéanamh just ar wathe le clí le I don't know like you know size fashion aigen nu you know hashtag aigen ní fiú mar ní críoch nóí tú agus an sin bé tú in níos le brian sin ará aníor men an é chríochnú nu you know níor men an clí leis agus bíon se haar bheith ghruama agus níor bhí mis chuid
cheantas na daine sin a rá blianta hain like, oh, you know, má deirú sin be sin is massa. You know, agus tá sin an bíon an decha. Yeah. You know, mar tá tú an de chuid cóide eil mí nóla agus, you know, buil tarlig nach feici agus go háthe líana a ganéon sríanta. Yeah. You know, like nílar éú ón pub nó ón míl an treéis 3 euro chuig nu cin. So Yeah. é sé go deas go gan in normalcy all. So they miss a ray, I'd say, in the Anna. Then that size my doors mentioned like ardulach from hain and so law. Yeah, no, tattooing on law do ve the agat ach in sin tight to go the machas our horse go team my taking size slippery slope to on dump arenas. Yeah. Well, tá fi shocked ag dridum lom in mianer, so be me ag dul go chamidin. Blian wat bhí an dom so woolhan gomór fi shocked. Okay, cool. Tugin to sin dogus dom. Vi sé actually alright dom. Sé. Yeah. Telador curiation. But yeah, as like Irish, like it's full on well rela mi honor because it's so good and like never mean so good does near I've main and like morning end of, you know, like near out and like Ben's Castle no version of it I'll get no Irish because mayor in old school no air school like be like screwed hagen like no like no be on be like in the narrative like be the max going and then our old school being screwed going and you know like so like we got to the starter so initial me in gonna foster just Níl chorin lom mi anar dum a reta so shakas in Kundas Bank probably but well mas malat bouncy castle all in Níl. Oh yeah Lannard Hako in la shit. Master me ken graki shock Gary Team Bjork in club. Oh So like I just a glaive don't win yog she is. Oh my god, so like slamming on she is came in it. Okay. No can let na optimal courses. Like Rossi. Sorry, no, like you're the naked boss or not. Yeah, sorry, yeah. It's Mish on dinner tomorrow. Okay, not even the boss is coming. Rome. Credit kin bliana ag custom chunathe ag gan seachtainna nach bhfuil sílam gur chóirún an smuoineh seo ar faoin ráid. Yeah. Good. Okay, ag leir faoi óíocht agus cummórtais agus trána gist Katie tuisgurbé tusa an is was an Katie bhí agan le fada agus tuis go bhfuil an airid sin aithna agad ar na Gaelgals ar na blianta bhí géirí trána gist beag a dhéanamh leat le pheasant céco má is tá aithna agad ar na Gaelgals. Okay, just caveat beag, right? Níl bhfuil me le Rachel go fáil siad. Okay. Severe help. Tá aithna cinál like well Ryan me seomra le dúra agus le Aoife agus Atain tá anna bhá na roisin. Ach má aim na rudí seo mícheart le rudaí ná thar Tá siad general to galore. Tá siad ní gur bé like cén star sign in duine seo. Okay, all right, okay. Níos má faoin like máú agus an cúlacht agus like just ní me gur le cancelled. Sin alright. Jenny mission art page go so I work. Oh, okay, good brat. Yeah. Okay. Head cashed. Okay, actually fog mission go Jerry because I think commission gas. Okay, Cain Bléann gur tosiach na Gaelgals mar hogra. Mar hogra. Yeah, so like on nothing Instagram. Hook too? Aoife. Bhí mas chun sé ní ag rá. Aoife does go like fish acting there they rá. Aoife. I'd say Féin níteag. Yes, Féin níteag. I should have been on Okay. An tain slí bhí sé an mar bhí ar buna céime man for Féin níteag agus thosaigh an leathnach like Jira Graver like an towering shin. Yeah. Because shin like arrow talking about. Yeah, even shockingly nerd. Yeah, sorry, like Neil Rudabell like Highlands Agamsa. Okay. That's my spot a spot and Gaelgals and Jackson talking to Katie. Yeah, sure it's so commortis done. Yeah,
Okay, Katie, céin tíortha ina bhfuil na Gaelgals atá thar leir faoi láthair tá tror acu. Sinead i Canada. Yes. Rachel in Candace na tíre sa UAE. Well, it's tír in UAE. Yeah, but Candace na so UAE. Yeah. I think no World Cup. Yeah. Dúir tú go tíre? Is tír in UAE ach ní hé an tír ceart. Call on World Cup for Lar. Qatar. Aoife. Agus an túí duine. Cé eile tá thar leir faoi láthair? Mami na grúpa. Mami an grúpa. Tá méid sin a bhí an, hang on. Dasher, dancer, prancer. Hang on. Níl si bh kind faoi Lucy, mar thuaise si just ar maidir. Yeah. So Lucy, no, sorry, I was in like in a goni her there. Jesus. Didn't you that? A. Aoife. Tá sin struggled. Wait, cin litir hosín an tannim? A. And it's not Alvin. Sorry, Simon or Theodore. Sorry. Tá si se an tannim seo rá agus bé like, oh my god. Yeah. All. Okay. Oh my god. Alswin. Katie. Sorry, the Alswin mar mo chéad Wachlain. Oh my god. Tá Alswin is na státeinte het a she is yeah. Pennsylvania, with? Yeah. Oh. I love you. Yeah. Yeah. So tá Sinead in Ottawa Aoife, tá Alswin in Pennsylvania Fulbert agus tá Rachel ag Múna in Doha in Qatar. Okay. Forty point go let le programming cuidio. Okay. Oh, Scarlett. I love you, Alswin to Broner. Okay, Katie on Gaelgal is óige. Gaelgal is óige. Yeah. Ní tosa nos. Oh wow, Jesus Kirmila. Ní mission did sin ach an nerd, Jamie mission that. I'm a hot Lucy? Yeah. Yeah! Yeah, my language. Lucy Faye Carr. Yeah, harta sin. Yeah. Agus céhí an duine is congrí bheith ise. Dúla. Agus céine sí dúla. The Cúig? Yeah. Yeah. No. Bhfuil fi thuair a bhí an sin ach tá sása. Yeah. Okay, so as an Ochtar Gwen, Cévéid Gaelgals a bhí in the múntóir nó teagascóir ag pointe aigen. So the dara agus trí le bhéil san áibhann seo. As an Ochtar Gwen. So ní bun level. Oh, sorry, I was like, is in tá like sorry, bun level, dar level, tree level. Sorry. Ah, Jesus. Sorry. I'm jerking chocolate, but Gach. Gerder too. Gachtainna. No, hang on. Gachtainna seachas Roisin agus. No, bí Lucy no. Gachtainna seachas Roisin? Yeah. Gerder. Yes. Yeah. So na Frebs nó na múntrí bunscola siad Aoife, Sinead agus Rachel, and then tá dúlar ina múntóir manscola agus bhí Lucy mar múntóir onadí in manscoil. Bhí mé hain mar teagascóir is méid an mástrucht agus tá Alswin agus Sinead ag Múna in ollscoil nach bhí láthir. Yeah, ní me cínta faoi Lucy ach an sin chuimhin an gura si ag obair like mar onadí. Yeah. Agus I was like, oh yeah, no. Yeah. Octa personal Octa chuid de friúla, but yeah. Yeah, but also bhí mar fád ag Múna ag puinte éagsúla. Dad, níl si bh déanamh aon rud an argon sin like mata gailge agat ná te ag Múna. Yeah. Well, bhí ag Múna ar fa bliain an dair mu as cosúla lágan. Yeah, well, bhí cíal ceanatha agat. Yeah. Yeah. Well, ní hé gur ag mé as just níor an leis.
Okidó céhhéad blian gur chath na Gaelgals an ollscoil banúd. So on our hosig an cé so then well céin blianta is tócha on our hosig an cé duine agus nuair chréithnig an den dearnach céin blianta nó céhhéad blian. Sig an chéad duine in fithe cahardéal Yeah. agus chríochnig an duine déarnach in fithe. Beagnach the hain. Bhí me cum fithe. We should it's kind of a trick because we're gonna do our maastruct. So hosig na hain agus alton fi cardig hosig Aoife Sinead agus Rachel and fi cúig and sin hosig Roisin agus dúra fi sédig and then hosig Lucy fi seachtig and then we're gonna do our maastruct fi níjig go fi hain. Yeah. Sin cean anaíachar. Yeah. When she listen to mayor of it like I was actually featured because like COVID like being to Jack couldn't share Cotton Creek do on Maastricht but near shop. Yeah, mar tá daoine a chréochnig like Maastrucht nó céim, you know, agus tá siad níl siad acha níos a fáil na bruna céime. Do you know or so tá sé really after but I know the next stuff to go. Yeah, okay. Okay, Jamie can't shop when she let an gúlacht come Céhhéad den Gaelgals a bhí mar uachtarán chuúlacht Colmcilla. Ní ra se anyway. Mis an éid so sin le bháin it. Bhí Roisin mar uachtarán. Bhí Lucy mar uachtarán. Yeah. Agus an Raidió mar uachtarán feis? Yeah, bhí. Maithú. Tror? Yeah. Perfect. Yeah. I think an ceist is Jackar ná céhhéad duine I'm going to be more OCB more no more last year drunk because she didn't like being got in it literally. Okay dog Dara Ken Jeranach so Kane Conde hit group as Gaelgals legit is as Kara Conde doing so oh no sorry Kuig Jesus sorry Kuig Conde Gamalashgale right well it's us Schligach the Dura yep. Is as blá clia the Sineads. Yeah. Is as blá clia the Lucy. Yeah. Is as Cúnta Lou / Kiri Ditcha. Neil Kiri san áir with Dermot Conde Lou. No, ní bheith fáilte rom ar eiste Conde Lou. Actually, go bhfuil dúirt mé an jobh an éitrí himpiste agus buine tíir mé. Oh God. Yeah. Okay, so kids Schligach blá clia Lou agus tú go cúig chundé an. Yeah. Jesus. Okay. Roisin. An cé sin éasca. Is as an tráháin go Roisin. Chundé na Gailbhe. Weird. So like more make she often Gailbhe was Roisin na Gailbhe mar Anamaki or Instagram. Like just hahin on terror on sin leihí on very glad. Yeah. Okay, tá ceanháin fág agat. Alswin, Kildara. Yeah. Yeah. Rachel, na mar dúirt me ghruama le Rachel. Sorry, ní raibh te na daoine a lu leis na chundaithe svíirt na chundaithe so tá tú yeah. Cé as bitse Aoife? Gailibh. Agus Rachel, cé as the Is as bailí clídí but tá sí na conaí dreithdá ó bhí se le ceir so tóir tugamid bailí clia lú. Anna. Okay. Cap me great show fi ceart go ce chur ag túan rud because tá tú hééis your father raw. Anyways, but anam nig na Gaelgals ar fád. Okay. Rachel. Yeah. Alswin. Yeah. Roisin. Dúra. Sinead. Lucy. Yeah. Aoife. Yeah. Agus absolute arsehole. Harry Adams. Oh no, God. Tá mis Bhón Clíodhna mar Jerry Adams.
No, níl tú mar Jerry Adams tá tú mar Gerald Adams. Sorry, an Panama Yeah. no, agus tú hain cleanest. Yeah. Anwa. Ní an tú rug an brin tú anwa. So for tú dún Gaelgals ar fad tú like ocht go le as. No, carried. Sorry, céim ceist bhí agam sa. Os go le as 3 agus 3 quarters. Agus cá tá buite agam. Okay, bhí sé go le thug mé láthhaointe dit don céim leis na tíortha. Okay, so céir tá buite agam. Gradum Yes. tána gceist na Gaelgals. Fidó. Is tíar go bhí wein. Yeah, céim níd. Well, gur mí lads, we're so new there. Okay. Well, gur mí mágah as bheith éisteach Katie gur mí mágad as bheith mar í ar an podcréile tásúlagam góir gatainna gur bhain sibh soltás agus gúir sibh beidir cúpla leid is ó go faoin meabhairshláinte agus chunas dul le leis an san gheimhridh. Is féidir live muid a leanúint ar na meabhairshláinte síalta ag @Gael_Gals ar Insta agus Twitter sul edition an tón as Twitter agus táidir Facebook ar Gaelgals na támar ochláin cos táid Harbheith mí leanúnach mar higann sibh but gur mí mágah as bheith éisteacht bí muid le chluistáil gach dar chaicís ar gach chaicís chum leisceil ar Raidió Rí-Rá ag hotplug gach dar céine ach go dtíon céad eile stána go libh. Slán.